Dore ibintu bitanu bidasanzwe byaranze ingoma ya Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso waje mu mwambaro wo kwihorera amaraso ya Thomas Sankara mwicwa rye yazize akagambane n'umuvandimwe we wa hafi Captain Blaise Compaoré nawe waje gutabwa muri yombi n'akanama gakuru gashinzwe umutekano mu mwaka wa 2022 ubwo yaramaze imyaka 27 ku butegetsi yidegembya. Kuri crime scene, Captain Thomas Sankara yari mu murwa wa Gadugu ari mu nama nibwo yagabweho igitero maze apfa arashwe amasasu 12 ndetse muri kino gitero cyaguyemo abandi bantu 12 bari barimo n'ama escort ye yaramurinze. Kudeta rero zagiye ziba muri kino gihugu cya Burkina Faso, nta perezida bicaga gusa wareguraga bisanzwe, ariko kuri Captain Thomas Sankara siko byagenze, we bamurashe amasasu arenga 12. Ibyo rero byagaragajwe n'inzobere mu buvuzi mu mwaka wa 2015 wa Gadugu, Burkina Faso. Reka twivugire kuri Captain Ibrahim Traoré. Captain Ibrahim Traoré utaratinye nawe gutera kudeta Colonel Paul Damiba akamweguza igitaraganya isi yose igira ngo ni imikino, ariko bamenye ko umwana muto Captain Ibrahim Traoré ubwo yatangazaga kuri televiziyo y'igihugu ko uhereye none nta ngabo nimwe y'abanyamahanga ashaka muri Burkina Faso. Ikintu cya mbere Ibrahim Traoré yakoze akiba perezida, Ibrahim Traoré yirukanye abasirikare b'Ubufaransa babaga kuva kera Burkina Faso baje mu mwambaro wo kugarura amahoro no gukumira umutwe w'ibyihebe byazengerezaga igihugu cya Burkina Faso cyane cyane mu karere ka Sahel. Nyamara ahubwo ari kugira ngo babone uko biba neza, kuko igihugu cya Burkina Faso gikungahaye muri zahabu. Akimara kwirukana abahaye amasaha 48 kuba bavuye ku butaka bwa Burkina Faso, leta y'Ubufaransa nibwo yahise ibona uburakari bw'uyu mwana muto Captain Ibrahim Traoré, maze batangira kunegosiya kugira ngo bakomeze bahabe muri Burkina Faso. Ariko Ibrahim Traoré ababwiza ukuri ati, kuba dufitanye umubano nibivuze ko mugira inkambi ya gisirikare mu gihugu cyanjye, kwikundaniraniye yego, ariko byo gucungirana umutekano wanyu twabonye ibyavuyemo. Ikindi cya kabiri kidasanzwe Captain Ibrahim Traoré yakoze, yahise ahagarika burundu kompani y'indege y'Ubufaransa izwi ku izina rya Air France. Ku batazi Air France rero, iyi ndege yabaga ifite umwihariko udasanzwe kuzina indege, kuko Air France yinjiraga muri kariya karere kose kayogojwe n'Abafaransa, harimo Niger, Mali, Guinea, Benin ndetse na Burkina Faso. Igihe cyari cyose, isaha yari yose, bagakora ibyo bakora hatabeho gusakwa yaba yinjira cyangwa se isohoka. Bityo ubutasi bukuru kuva muri Ouagadougou bwasanze indege ya Air France yibaga akayabo k'amayero miliyoni 2 ku munsi. Ni ukuvuga ngo mu kwezi indege ya Air France yibaga akayabo kangana na miliyoni 60 z'amayero, angana n'amafaranga y'u Rwanda miliyaridi 10 na miliyoni 114 n'ibihumbi 800. Iyi ndege ikimara guhagarikwa, Ubufaransa bwabaye nkaho burashwe mu mutima. Ikindi kintu cya gatatu Ibrahim Traoré yakoze, yahise ahagarika zahabu zose zasokaga izikajya gutunganyirizwa mu Bufaransa, maze bakongera bakabazi bagurisha ku giciro cyo hejuru kandi ari zabo. Ibyo rero byahise bimutera guhagarika izo kompani zacukuraga ayo mabuye y'agaciro, maze Ibrahim Traoré ahita yubaka rundi ruganda runini mu gihugu ruzajya rwitunganyiriza zahabu, maze nabo bakazibagurisha ku giciro cyo hejuru. Ikindi kintu cya gatatu Ibrahim Traoré yakoze, yahise asohora miliyaridi 78 n'amafaranga ya Burkina Faso angana n'amafaranga y'u Rwanda miliyaridi 200 na miliyoni 779 ayashyira mu buhinzi. Ni nabwo yahise aba perezida wa mbere muri Afrika yose yazanye impinduramatwara muri agriculture system. Aha yaguze imashini zihinga zisaga 380 na moto 1100 zihinga, hamwe na moto z'imashini zishinzwe kuhira 185, toni 180 z'ifumbire n'ibindi byinshi birimo imbuto zigezweho n'imiti yica ubukoko. Hano yubatse inganda nyinshi zitunganya ibiryo mu gihugu, cyane cyane uruganda rutunganya inyama, inyanya ndetse n'ibindi binyampeke, kugira ngo igihugu kibanze kikwize mu biryo bihagije, dore ko n'ubundi igihugu cya Burkina Faso kizwi kugira ubutaka bwera neza muri Afrika. Ku biciro by'ibyo kurya mu isoko Ouagadougou, ikiro cy'umuceri uyashyize mu Nyarwanda usanga angana n'amafaranga y'u Rwanda 578, naho ikiro cya kawunga mu Manyarwanda usanga angana n'amafaranga y'u Rwanda 260. Ikintu cya gatanu Perezida Ibrahim Traoré yakoze, yahise ashyiraho kwigira ubuntu ku banyeshuri bose, kuko yaravuze ati Burkina Faso irakize, ati nta mpamvu rero yo kubona abaturage ba Burkina Faso basafaringa. Amashuri kuva muri primaire kugera muri kaminuza n'ubuntu, zero minervare, kandi ageze ku banyeshuri ba kaminuza ashyiraho itegeko rivuga ko umunyeshuri wese wa kaminuza mu gihugu cyose azajya ahabwa amafaranga yo kumushyikira angana n'amafaranga y'u Rwanda 240 buri kwezi. Ni ukuvuga ngo aya mafaranga ahabwa umunyeshuri wa kaminuza kugira ngo agere cyo yikenura kandi arushaho no kwiga neza. Mwakoze kudukurikirana, ntimugacikwe n'inkuru zacu zishyushye kuva muri Cape Max TV.
mu kudufasha rero kugira ngo natwe dutere imbere. Nyamuneka niba uryohewe n'iyi nkuru mujye musharinga, mukoreshe ya like and subscribe kugira ngo inkuru yacu bashe kugera ahantu hose ku isi. Yari MC Mtutu, intararibonye mu itangazamakuru ndetse akaba n'umushakashatsi ku mpamvu dutuyemo.